لە یەکێک لە پەروەردەکانی پارێزگای دهۆک لە ماوەی 1 ساڵە توانیمانە 1 ملیار و 98 ملیۆن دینار زەبت بکەین کە لە پارەی وانە بێژەی اختیلاسی تیاکراوە. ئەوە گوتنên وەزیرê perwerda hikûmeta Herêma Kurdistanê ne Gulhola Parlemanê Kurdistanê kombûna roja çarşembî da 6 vê mehê pêşkêş kirin. Behsil gendaliyet parêwanebêja da li êkş perwerdeyên qezayên parêzgeha Duhokê ev kujmê milyarek û 98 milyon dînaran diket. Kuşxizîna hikûmetê hatîne birin. Serrayê çendê ku mejûya vê keysê bû meha 10 ya sala 2019 vedgerît لێ تازە خەلکێ دووکێ هایداری وی بابەتی دبن. مدیری تربیەکە هەڵهاتبوو، مدیری حساباتمان داوەتە دەستەی نەزاها، مدیری تەدقیقمان داوەتە دەستەی نەزاها، برای مدیری تربیەشمان داوەتە دەستەی نەزاها و گیرابوون لە دووەکیش و لە دەستەی نەزاهاش و بە فەرمانی دادوەریش و لە مەتاری هەولێریش بە هاوکاری جەنابی وەزیری ناوخۆ ڕێگەمان لێگرتوون کە نەمانێشتوە سەفەرکەن و تەواوی دۆسیەکان ئێستا لە مەحکەمەیە بەس لە ماوەی 1 ساڵە 1 ملیار و 98 ملیۆن دینار اختیلاس لە پارەی وانەبێژانی 1 پەروەردە. Ev dirêjaya sala xandinê ya 2018-2019 li rêveberiya perwerda qeza Şingalê gendalît parê wanebêjan dahatiye kirin û navên wehmît lîsta wanebêjan dahatîne danan. û paşan Wezareta Perwerdê daxwaza hêbîniyê kiriye û li meha çirya êkiya sala 2019 ev gendaliya eşkera bûye. Rêveberê perwerda navbirî bû dervey welatê reviye û rêveberê ji mêryarî û çend kesekên dîtir jî hatîne desteserkirin. الهیواده 2019 مل دیفچونا یا اوی بابتی کر لی اف پاره یکو سال 2018-2019 همیه یعنی سال خواندن کامل جهدا خیه کو افروشا شنگاله پیرنگی هات استقلال کردن کو چند کسی که پیرنگی سردریت گل ملف یما مستای و برهف بیجا بکن لیم منفید بیجم کو اف وانه بیجه یان اف کجمی هات دیار کردن نکو پاره هندک وانه بیجه یا پاره وان نگهش بیته یا پاره وان هات بیته خارن یا لحات بیته برزه کرن. هفدم سروک جواتا پارێزگا دووکê dilgîraniya xwe hembervê gendaliyê diyar kir û got cih û demê aşkerakirina vî babetî diguncay nebûn û pêtevî bû wezîrê perwerdê rûnkinên zêdetir li ser vî babetî û rewşa qeza Şingalê daban. نپید وی بو جناب وزیر پرورده پیر رنگی بابتی طرح کردن پید وی بو رون و آشکرا بود باید و اف کیسه قضا شنگاره شنگار توضعه که وی رنگی یهات یکرن و هر کسی که خمساری جی کر بیتن یا گندلی کر بیتن گور یاسای معاملات گل ایتا کرن و بس پیر رنگی کو وکو لغزه کو پرورده که دهوک مهنده و اوجه کریه و جاره پرورده شنگار واقع شنگاره کس نایت اکرن تو بچی دیفچونل واقع شنگار خوب که و پارێزگا دووکê ku rêja bêkariyê tê daya zûre û pejartirîn û mexdûrtirîn parêzgehtê tên yasîn dûmahî car keyseka gendaliyê jî tê de aşkera bû. Ev vî babetî karvedan dîvxwînan û birînên duhûkiya jî kîrtir kirin. Ya ku bûye cih dilgîraniyê jî ew bû aşkerakirina vî babetî piştîbûnîna 6 mehan û li hola Perlemanê Kurdistanê. Amed Birîfkanî, Kanalê Osmaniyê Pêya, Duhok.